na kinclos keramo tenan no masuk kita payan ko persino na kinclo. Oke ini persino masuk na masuk kita payan. Di itu no wala kaya gitu loh kan baik lewat tuh pada domeng mak gua tuh padin guys sejam ku dere jadi lo nih bangun santai hingga paling karolena macam di tunu nih lagi sedih macam apa degal ngabe sedangkan relay ku kuyawan apa we kedo pupu waktu bela dia tahu tuh pe bajangi mang ketu relay kau apa ketu melo kis di macak-cak pernah pak keropo uti masempo nomor wa keropo uti masempo nomor wa keropo no asul jo aja kamu memiliki keropo bereng cepet-cepet toh sambil madomeng. Oke, jadi ini aku tuh kediku udah sebuk gue. Iku seng, si adimku tuh asal lawe kema cepet-cepet den re. Aja si mak dah malu pemalai. Baik kuliwat tuh gala sam kalau ski macet kecika. Buat deh, kediku 500 rupiah. Buah, lah useng. Tisi duit 500 bawa rupiah. Kalau lo caru. Wah, lainnya apa kau dikasih 500 deh, dikasih sisa buku. Alih ini pelema idimu. Baik kuliwai ke bicaramu. Muslimeng, tugasmu tosi. Selai dia ke pak balu keropo Magi ha, kau andre macam magi nade. Keropo uti. Pak balu keropo, lepas mai. Jurah belajar. Jalin keropong. Dua sabu cedi. Naik suli, telu sabu ni cedi. Denodi dua sabu pau balu kangin asemak. Ala kable 5. Iya, ala nih. Arduiku na. Mana kasih ku he bawa duit mau 5 sabu tak bawa he. Wah, ala nih, Pak cak badi na angkot tay. Wah, ada ulai, wa picer aku tuh matu ku aku. Api ceng anak sih gay. Celi daculim. Lo kerma balu. Man mesti keropot guys. Bagi-bagi. Mas hati Andre mas ke. Dan nganggut tah ya. Gue yo play Andre. Nih, mana keterina naro?
menteri. Iba tadi kok. Anggota na dan rela husay mali karopo utina degan na doy na. Nasa 10 sebu ya manang alin na karena 2 sebu cedi. Nete gini pala mo rela husay silong anggota na. Ang kikuro di bola-bola madome silang anggota na. Katu silong aku malah dimu. Kurang ajar apa na rumah kena na biculo lebeng-lebeng mo. Andre namay. Apa aku? Ketak ruak dolis dang pak beluk kerupuk bela. Bahai utang tanah kahusir ko wis jago tanya digena kana bagi-bagi. Bagi badole. Iga den ketu meli keropok ni den kena dina. Ya wadoleng, magai. Bah. De, maku tahan ka bawang. Lo ma bawang misang den res ya kurang dimu. Lo kawas wa jarak ko. Ka tulis ni. Action. Kamera. Action. Baik mak pak keplay karena lena macam. Kau dituntun. Ayo action. Tahu? Dega agak be. Sedang karena lagi piawan aku be. Tero. Iyo. Giling ayo kan Ro? Iyo. Gili ke dulu. Oh iya ya. Itu ya. Oke. Ready. Roll. Gimana sih? Gimana sih? Ready. Roll. Kamera. Action. Mikrofon langsung dong sih kan memiliki keropok bereng cepet-cepet toh sambil madomeng. Kamera. Action. Ikut sayang. Action. Aja simak ke dari gadimu pak ikut dan relo macik kecik kamar ligu. Action. Action. Wah deheng kadiku 500 rupiah. Action. Wah ini aku detong agak aku mau detong. Action. Wah ini aku dega amat. Action. Magi ha, kuandre macam magi nade. Oke. Kamera action. Karopo. Oh, karopoti. Action. Oh keropok, pamai. Action. Suruh belajar. Ya. Jangan we. Mana kesole, kalau sabuna. Empat beli nggak cendi. Action. Iya, ala nih. Action. Arbi kuna. Action. Mana kasih gue bawang. Ulangi sasakan. Wah, ala nih, cak bagi nangkut tak. Action. Wah, ada ulai, wa picture aku tuh matu aku. Kamera action. Jangan nanti guys. Celi dak culim. Oke rumah balu. Ready, roll, kamera action. Cut. Action. Wah, mandes ki keropok. Kamera action. Mandes ki keropok guys. Bagi-bagi. Ha, yang kena. Ya betul nah. Kamera action. Mas hati antek mas pe. Dan ngangkut lagi. Gue yo play Andre. Action. Anggota na dan rela husay mali karopo utina degan na doy na. Action. Nasa 10 sebu ya manang alin na karena 2 sebu cedi. Action. Angke kunra di bola-bola. Action. Angke kunra di bola-bola madome silang